Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingnya vote na kabenta ke election Lok Sabha kala sedang nadok kopor prabaje min step habaro san spa sa pulai teli ki constituency ki beda na keleng ki jilla jong kari India. Haba phash ke jingnya vote ka jilla jong ka thai sitela mi ngi jong kari ke BJP kala yo ya ka jingjob na baro ar teli ki constituency ha ka jilla Arunachal Pradesh ki kartong ke BJP ki bala yo ya ka jingjob ki kintop yo menteri ka tanat earth science but food processing industries Ukiren Rijuju na Arunachal West one constituency baru Tapir Gao na Arunachal East constituency. Ha Assam na kanyang ka election commission tat hado ka por prabaje mentaka janmid kadang supen I ba ka jingyo vote kadang yai beteng but tat hado ka ni ka kenti ka bamenta ka BJP kadang tam haki khandai tali ki constituency ka Congress haki lai tali ka United People's Party Liberal but ka Assam Gana Parishad mar ka way ka constituency. Kumjoro Hamanipur kertong ka Congress kidang tamhi habaro ar tali ki constituency. Meghalaya ka Congress kala job na Tura Parliamentary Constituency kat baga Voice of the People Party kala job na Shillong Parliamentary Constituency. Ha Mizoram ukurtong ka Zoram People's Movement u Richard Wanlal Mangaiha ulayo ya ka jingjob da kabatam yu ukurtong Mizo National Front uke Wanlal Vena da Henry Puprahajar Arspa Prabu Pravot. Nagaland ukurtong ke Indian National Congress US Supong Meren Jamir ula job da kabayo hado sao lak 6000 khandai spa san pu way vote but tam the san po hajar khandai spa prapu sao vote yo ukurtong ke Nationalist Democratic Progressive Party u Dr. Chumben Muri. Ha Sikkim ukurtong ke Sikkim Krantikari Morcha u Indra Hang Subba ula job da kabayo hado shilak 100,000 lai spa khandai pu 100 vote but tam yu ukurtong ke Citizen Action Party Sikkim u Bharat Basnet da prapu lai hajar san spa 100 vote.